kabalang Presbyterian Maulangat kabangidon mentah ka sinod ka bathamay ka KGP Provisional Synod pedeng mawan ra iging kublay ingi way baro kani kapor haga kerteng gijong utray berundang penim ujongi uji sukres adan rubanai kublay kerpang yagi parlok ki bai ki jonga ki badan haga ni jaka kala chulong tang gijing pho sniu ka jonga hakipor ki balej no la shuyo banyo tang lamba ki news bat ki TV bat ki YouTube ya kita ki khasi penar ki bai jongi ki badan haga ni kari Bangladesh hereng ada sengu kemen hadu kata-kata bat ngangej bagadai ke program ke jong ublay bangan yo lagi jong ki khmat ipi bat ban ye kendu ipi kumni kumba pi pilong ai kublay kerpang ye markini amtra ibangi laya kendu teng haga snem arja khat khandai lay penbet ye kini ke youth festival henry ka wan no ko COVID-19 kumta kala kut no ko to kuji kendu ke jongi ngong tip lanupat bat manupat ban khot biang yang abangan yo ban wan sikedi jaka namar ka expiry date jong ka passport jong aro lajan kut tingong try mdon manu ba yo ban seal ka passport ke jonga dengan sungu kemen bai pastor ringsai kumnui la phone yang abi ong yang nyelet Bangladesh wot ki program la jong gi bangadon si India ngala pensang elot nama bangaladon kita kejing ang nut banwan pengai kublay kerpang yai pastor ringsai lolong kumuk pa yang aga kam gujung ublay ai kublay ru isuman ni beladan lang kani kapor lawan syau yangi nadu nang tay na bordar bangingin yo banwan sini iba Hercules ki perlok Syakil sakiway pan mo gi bangan mla ban kan mau kerteng ki bangi layo banyarwai banyasyat bat menin dala poi kemratia lah hable exercise kijat namar bala layeng ke stage ko balalam ki lupa ti ngangit ba ngalayo mat si bon ki jing kerku ngan sayo ban keren gi jing seng presbytery bat hadu ka level jong ka sinod ngan sayo ban keren gini ki banai ki banwan bat ngandon si bon ban yathu ya ka ke bang ngalamat gini ki lai miet arsi rengkat bat pi kum gi samla kapor samla ka de kapor ka ba kementam ga jing imu brio kapor samla ka de kapor ka ba snau tenak tam ga jing imu brio bat kapor samla kadairu kapor kabamatam haga jingim jonggi brio wei unong tho ong gumni kabalang klem ki samla kalong kabalang klem kalaway a church without youth is a church without a future masgo kemen banyu I bahadu lais pa tam ki khot bat ki delegate samla jong ka SB Presbytery ni poi bat kani ka pen isai kedar bangalayo ki sop ki talent ki jongphi leng ba kini ki lai kini ki arsni ki bangingi don hang ni bat phi banganut bandong philong ka minta bat kalaway jong ka balang ka presbytery bat ka silhet sinot ka jong hi baro ka way kapor somla ka de kapor jong ka jingshim rai a decision making period C.S. Lewis uong kanu karai kabangishim hakapor jinglong sabla kan salong kala syai bat kala shisngi ka jongi tinamar kata nga khot igim kisamla bengin nang ban shim ya karai ka babyang karai ka badai hakapor samla jongi bon kisamla jongi anda gila long kimi long kpa ki ya don bet gajing babi lani kita ka regret agajing im bangam shim na rai baha ngam shim na perkhat baha C.S. Lewis long lupa kadai ka decision making period kapor samla kadai ru kapor kabangi kwa ban syak ban klan ban kiak kerat walang along ubarai khoru henrei ngakwa hi ban syu si ka perthai bangadan yi ibor ibari ijongai bau blai ula ai hanga nama kata kapor samla kadai kapor ka bangalaong menin ni kicingkren kapor jingpo snio dai ban po sniu than tai samla badi bathai dai ban po sniu than tai tui ba i jongi henry ke ban long kata ka jing po sniu ka ba pindu thia do dem yingi ka jing po sniu ka ba pen kwa yingi bangin achieve hakani ke jingim bangingin yo hakani ke jingim Martin Luther King Jr. ka slogan ka jong u ka ba I have a dream udang dai u teenage wong adan ke jing pos niu utre shitom hagi jingmot haga met bat utre shitom ru haga jing immen sim ke jong bana madanga khot bat ngadon ru ke jing kermen bana peling jong im ki samla habang ekran ba iba jil
ibalalong kum unang yalam lenti yang ibangigin poison habang ya keren ba ibaji lihat hu ba ha presbytery gidan kam kata but habang ngawan hang ni ngakwa banyo kita gijing dunah ni penban balabiang hangta ngai ginong tem ginong ruai bangai gisap gitalen kejing duai jong anang ni sakhamat bawat lang imla bani kendu kum ni man kapor hakamet pastor la kalen menimen step nginya kendu lang baki internet ki jongi kan long kejing kerku bangini kendu nginya long kita ki netizen kinong ye song sinong ngaling baka kor internet haka bangang adon account FB pila banwa de kerteng jonga balik singin mla bani kendu hakamet kum ni sedu Bangladesh let's say ngila bani kendu ruling bagi internet nginyo bani adwai send ki message ki jong fi at friend yang ya ketu kerteng ki jonga let's say dan ki por pidan kami ki jing duai ngila bani kendu ngin pendan kami ke media kum kala jing kerku nari India Sri Bangladesh kan long ke himaba u Emmanuel ngamlong unong keren u bojrong bat ngamlong unong keren u balingkot Henry ngim hakani ke 21st century kabaki ki ong a fast food generation like restoran mkwa ban ap shiteng kenta wood back ni like fast food ni kwa alu shop ne ni kwa soup chow ni kwa kino gijing mam fast food ni kwa wood within 15 minutes ni di ban yo lot baro pada magata abang syong ban pen kre ke kubor pada abang kre na peding gisamla ngaju sngo tenat ban wan ra iki jingkeli bat kani ke de we ni ki jingkeli ki bakat si bang ngale ngayo sngo bi ki samla khamtam gi kren la kalong hagi jing pule la kalong haga kam ga jam la kalong hagi jing im jongi ki jing trei jongi bat shibu na ga jing im ga jongi kawai ni ki jing yakran ki samla ki ni ki si kalong kum no bakin long ki nong job how can we succeed in this life kum no ngin long ki nong job hagi ni ki jing im giawa da google mo kum no ban long dong job google kan ai ngi number 1 le kata number 2 le kata shibun ki jing batai kapercayairu ka tresitom kapercayairu ka thaulan kumno ban ai ka jubab bangin long kita kinong job hakani ka jingim unaban way long ruay ba paunam unong thau jing ruay ba paunam unong shat u batbit ulayo ya ka way ka nam ha ka percay the king of pop usim jong ka jing ruay pop barok ngitip sepang jong u ula pen kiwin ya ka percay ki music lovers kila iyo bat baro ngitip ka kerteng jung u Michael Jackson ula sedang baha ga jingim ula kiu step hagi jing ruai hagi jing shat hakanam haga burom Henry haka arpu santere ku June ar hajar kendai udan sudah dap san posnem lapen kendet ya ka percay baro ka we bat ka jing yam brio khamtam gi ba ie yo habaki yo ay ka kubor baula klat no o Michael Jackson the king of pop music kilewat ki brio ka ay ka daw ba uni riu kraw nong ruai nong shat u yap ka ay ka daw ba u yap baling ba gi jing wat bania kilap de namar bala overdose u drugs hakamet ke jong ula overdose u drugs hakamet jong u bat kum ta ula day ban khalap no hadian kata lalap ro ba ula saram haki babon ki bank ki international bank hakaba ki yin ka sem jong u ka haban siwi kata karam wi nong tho u om kum ni haka funeral service jong u he started well but he finished as a failure ula sedang ba ula kilstet haka nam bat ka buram Henry Snowson ay yo niu nong roi ba paunam bau pendap di gajing mare jong u kum unong syarem as a failure we nong tho uang kum ni maybe the starting is weak remember you should finish strong let's say ka jing sedang jong i kum kisamla ni ur ni kan ni sentu ni lahap bun sin ngadai way na kita kisamla kiba ka jingim janga ngam jumudur bangan longkum ni Hera nga aingo ba de imay ba judway nga kamera sedja man ka step. Nga julet sa kamera sedja bangan ang imay wat dway nga labyang. Kay ngayo ang kajingim. Ka party ayu ka bangan palit. Ka brand kaya ayu ka bangan padi. Ngalale alo na kajingim. Ngam jungek ba utaw ublay ula ban pen kelakong tong kajingim jonga.
Hindi nga ay mo yung blay hakapor bangalayo ay kakam kajam. Ngalayo aro katulop sibon. Hakabakung katakapor bangalas ngolong confident na kajingim. Ublay utit ikadonon maog jonga. Bangam jumudur dan sibon giparlok sam lagi bong. Ngim jula mudur bamelong pastor wat mangay ladero ngam jumudur bangalong pastor. Ngalaur na kajingim, ngala sentu ngala ja lenti. Banlejing seng las nguleran. Banyo gitu gitu man basan gi pastor las nguleran. Henry nga sungut na yun yung nong tao boong, remember you should finish strong. Kung gisamla siyang gisamla kantay, we fail many times, ngila fail bon sin. Henry bengin long kinong job at kajingim, ni don tamban pendet, ikijing maray gijongi. Kani kajing kot ka bakraw, bat kajing kot ka badon kam ingi kum ki kristan, kam tam gisamla, bagata kalong, kajing la jongi ban pendet ikatong, kum kinong job. Kamday bangalong first, kamday bangalong second. Henry bangala man poy siya katong. Kata ka ka jing job, kabaublay uaya nga ba dingi bangingin poy siya katong. Kung no nginlong kinong job, haka ni ka jing im. Don sibon ka juba mga Bible, larangan ka na do Genesis sa jing panpao. Kinon sibon ki jing patay, bangingin long kinong job mga jing im. Haka ni ka step, anong bat ni ka por. Ninyapet ni ka jing im, jong uway, uriw kraw, jong ublay na ka Bible usamla. Ninyapet na ka jing im, jong u, ka ay ka ba uniw samla ulale, ba unlong unong job, haka jing im. Ba't ka kirteng jong tau samla uday, ukalap. Ukalap. Uniw kalap kalong kay ka ba snow pala. Ba ublay ay ka jiro yu. Uyaro yu kalap. Jingken na nga ba katsaw. Dakot ka ba arpo saw. Amtang kata. Moses unang yalam jang uru. Uay ka jiro yu ni samla kalap. But amtang kata. Uparlok ba jan jang Joshua. Haka kitab ka jang ulan ng ba katsaw. Dakot ka ba saw. Uay ka jiro yu ni samla kalap. Baliki ay gijiro na do ublay. Katao ko lang ba ulala banlong unong job haga jingim. Hindi at ninsiya to lingkot ipi uay uni ukalab. The Bible kaya to ingi ba ukalab uday ukon jong ujafane. Ubawan nagasnong kenes. Kakita po Joshua na ng gabakhatsaw. Dekot gabakhatsaw. Barok ni puli. Bahadiin ba ublay. Uli alam no ikikon Israel. Lingba Moses. Palat. Saus pa tali kisnem bagi siya ring raw hanta hakari Egypt ublay ulayalam yung Moses baunlong ulida banyalam ni gikon Israel siya katagari kabaun sa paniyo kabalong kari kabatuy de kadut bat kangam kabalong kari kanan haba ublay ulapha yung Moses banyalam yiki ang kakitab jingken kalay baningkong baar kumi. But utray ulakren how Moses udaon. Tom and pa briyo bakin kini sentiat. Yakari kanan. Yakabangan ay haki kon Israel. Ya uway nakaway ka jat ki kapajong ki. Bamin pa ya uway uramba hapdeng jongki. Ublay menta upa ya Moses. Baun jiyet kat arngot naki kat arjat ki kon Israel. Uway represent niya kaway ka jay. Makinlayo, banlay sentiat ya karikanan. Swaba ublay ay karikanan yaki, uang yaki, pakanarmot makinlay sentiat. Ba't ka ni ka team kabalay ban sentiat, kidan artali ka kunhon. Kakinhon ka baningkong, kadan siphongot. Siphongot na kisiphaw jay, kilalay ban survey, yakata karikanan. Jingken na nung kabakhatlay, arpusan terter. Ba anda kiladep ban sentiat, saw post ni. Kipilit saw post ni. Kiwanra ika-report. Ka-report ka baningkong ka kiwanra kalong kiyong yung Moses ko. Moses! Kalong gajaka ka ba sayso? Kalong gajaka ka ba tutsi siya na kadut ba't kangap kung maong ublay? Sibon ki Jack Benrio kibadan hangtah hari kanan. Bangilawan ra ro ini kisopong gibabang bangiyo banyabang. Henry ang kataga team kabalingkong. Kiban kibrio kibaratba. Kibrio kibajrong. Kibadai kikun syunrang anak. Kibadai uramha ki giant kidon hakatakari
nimla iban yo ya kategori utau blay ang yang iban ai kategori ni nimnut Moses ko ang kon ho menengkong nimnut ugi giant ki kan hang tai kum nung nyele ni long tang ki put ki grasshopper hakmat jong kita ki kono anak Moses masngap ina ka report ka benengkong kabaar kagulun kabaar letang du Caleb bu Joshua armut ki lele paran lagi lawan ra ik report jong ki jing ken khalai lai po ki ong kum ni Moses ni lawan ni yo igini ke jinga tho ipi ha kalong sakari ke basiso ke betul de dot bat kangap sibun ki jat benriu ki don katakari ha ki don ru ki ramha ki jayan na katakari ki kon senrang u anak henriu kala ku ong igini ki kentin yang yin yelet kiyo bat bengin job si sendon ya katakari Moses kon Israel piyo report kumno ni tinggal yo ik report ki don kita ki giant tang bang khot ye phi ko bo bleu long yang ngin ye lek menta ngin capture ke negeri ko bo bleu la ai ngi ta ko bor jong ko bleu kita ki si pongut nak si paujat ki le kala badur badar ki ong no ki ong Moses bad aran belai me yang ri Egypt bangin yap kon ki barau ngin nut ngin tre bele ye le kita ki ramha kita ki giant But om tang kata number 2 ke bagi kile kalong kilamut len tamau yau aran bag Moses kilamut len tamau bau sya iki bagi kile hendak haba kimut benlek kata Moses upan ma buang ablay ma wat nom sempat na maru blay la pitar ya kata ke jingrai jongki ban penyap no yu Caleb ru Joshua ki baong yang nya yele tama hakata ka pola yu bau blay la snow ki jing dua yu Moses baru beliau long yung Moses ini kintian bagi bantoy sa karikanan kini kibala arpos nem seneng kini kibala samla arpos nem seneng kibami na kari Egypt kin ompoy sa rikanan kin yap siteng lenti henry tang yu Caleb bad yu Joshua bad kakunhon ka batimay kin sapoy sa karikanan kata ka digijing ong jublay tawangan nom leye iki tambakin sayap kinumpoy siya ko takari kabang lakula reki blay la jubab ya gani lay baga jingim jong Caleb baru Joshua habkile yayat baru Moses sau posnam makatakari cloud long ba anda gila poy siya katakari kanan kila yale ya kita gikon anak ulawan sa way nong bishar bapaw na mo Othniel ubaday ukruan jong upara jong ukpa jong Caleb Ukenas balaong ba ulayarap menyelek persya ikita ki Kiryat Sefer ki basa Hebron bat Deber banamar ba uni Othniel ubaday unong bishar ulayarap ikita katama ban job ikita ki Jack ben Rio laong ba Caleb ulaay no ay kakun katay jong u kabakerteng ka aksa banlong ka kurim jong u Othniel kum gijing sgongo namar gijing la jong ki ban job ikita katama kani kani kindiat gajing itu kana naga Bible sa panguniw samla Caleb ha gajing ya lenti gajongo bat na gajingim gajongo nga kwa ha kani ka step kum ki samla bangin pe lingkot lai teli ki ai ki bau Caleb udan banjatho ingi mentakasngi kumno kum ki samla jong ka SB Presbytery ngin long kinong job kabaningkong u Caleb u Breu u Bashania ha gajing don jong ublay Caleb trusted in the presence of God. Unyet ya jingdon jungublay, jingken kat saw kendai, ongkaktian jungublay. Lemni wat syap tiang pi ya kita ki brio jong katakari. Namar ki longu kpu yangi. Ka jing ya da kala kendri no naki, Henry utrai udon lembangi wat syap tiang yaki. Caleb ushania ha ka jingdon jong ublay umang pet bangadan banga ngale mga nganyukun mga uang idon ya ublay ngitip begini ki ramha ki giant ki long very powerful ki kranba kin shim yang ngilong tong ki put Henry Caleb uang ki kon Israel kumno ublay ujongi kam krau kam klan ban ki kon senrang jong anak ublay jongi ulang ublay uba kham kraw ya kita ki giants ki badan akmat jongi bat kum tau ongi ki kon Israel ublay udon bat ngi ya ngin job yiki paralok samla be ya jonga
le sengiru ngidon hapdeng shibun gijing shem magajing im le sengidon nagajing sheptin kajing do jing kermen kajing pang jing sitom kajing le shimet lakren men step kita ka loneliness kajing le aki ingisem hakikam gijam bingi trei kajing snow seek but kajing snow kutlan kibawan kajing im jongi le sengi snow bangam don jing mot syu bagani kajing im ngam snow la syu ban job bat kini kajing im ken mau bau play uang ka city chiki hebrew khalai san ngan om eno yame da leilei bat ngan om lendet yame da leilei ru kata kadai ka assurance ka jigular jomulei ba on om eno yangi kung ki sabla da leilei ru kadon gawai ka kena kabadan jing sitam maka kemat kamla baju i nakaya lenti kan pet mi kumniki kemat jaka kinrit ba kam yo ibha kadon low in vision kam yo ibha henry kata ka kena ya thu kata ka jinga thu khana ka snow tenat bani mare sport she want to be an athlete kwa mare ba ban man makaya mare kam ju job kam ju yo medal kam ju yo prize henry ka snow tenat chapang kata ka kena kalong baka job ya ka do no jong kinong pikai balai kata ka kena ka mare abi mare kiwai gila job first prize, second prize, third prize. Kata ka kena kalong siya dindu na mga katulak nakikemat kami yung ibahay kitraks. Kamare. Henry ka po'y kado siya kajim kay siya katong. Kiya ay jing tapkati kita ka kena. Kiya kaliya ka. Balay pamtag ban mare. Palatip ba panam yo medal, panam yo prize. Henry pamare baik na do school, do college, do university. Kata ka kena kaong. Ngam lilay la nga job nga rem ban hakapor banga mare ru ko ngam ju yo i manu bayang siya kamat janga manu bayang siya diyan janga ngam jutip henry tanggaway ka banga yo i na siya janga ay banga ang kata ka kena nga yo i kaway ka jing to ka baong finishing line nga mare bay sa finishing line ngam tip nga lang bakat no henry nga mare bay namar ka jingkwa jung ka donut jonga ong kata kena bangan poi siya ka finishing line para samla ba iya jongi dala di marway nginum la ngan ong yepi ladang ikwa ban poi siya ka finishing line idan kampan tip bau blay udan matni ngajuang baga jingim jongi kalong kum ka kali manu pada driver jong kani ka kali ada ucisu uday driver ya kajingim jonga nganur banong bangan poy siya katong namar baday mau bayalam haswa jonga ngajuang igi para samla baga jingim jongi kalonggom ka mobile phone nila bandan ki brand mobile ki baremdor nila bandan ki apple nila bandan ki iphone ki ipad ki baremdor henry lada kamdan ya ka sim card kata ka mobile kamdan jingmon dina kajingim jongiro ngadi ba start ngadi ba real spa ngadi ba klan ngadi ba habrio hindi la ngamdan yung jisu kajing im jong iru kalong kajing im ka bakalam network banamar kata bukanlah putih begini kawai bahabangan don bad ublay hangta don kajing job habangan don bad ublay hangta don kajing job matayo suong kumni arpo pra arpo hakmi ngalong ru rengkat bathi halakasi hadu bawaino kani kapertay ukalep utip there is victory in the presence of God kadon kajingjop hakajingdon jongublay panamang talagang ikwa balong kinong job para samla jong kay SB Presbytery akwa ingi baningintip ya kajingdon jongublay bangi Unang Russian sim saus pa lai pupraw ang bumi kunong leching shari baba kinau ban pecho jisu kakti jong ukan betin kanda ka presence ka jong ukan don batri kin mau ban pecho jisu katu ka dekhat ka basno tanat ha ka baong ladum ka linti hangni ka long hopelessness do jingkermen kat siyapapai jingdum sudah kin mau ban pecho jisu nanlong lembat hi ukris uong kin mau panpen siyaw jisu
Larangi ko aman lang kinang job akan ka jingim. Petso Caleb ubashania haga jingdon jangublay. Kabar lingkot. O Caleb bawon lang unong job. Tang ushania haga jingdon jangublay. Henry Caleb ushania haga jingtemu jangublay. Caleb trusted in the purpose of God. Kitab jing Kenya nang gabakhat sao dukhat gabar pukandai lai po ngan puli pi. Ha kani ka ri ki met yap jong pi ken kelan yap. Bat baro ya ki bala nyau kat bakum ke jing ken jong pi baro. Nado uba arpos nam karta kani gidi jing thu ka bangong ne. Nado uba arpos nam karta batam. Kibala kren knyum yau blay da shisha ken pen ompoi shakatakari kabangala smai banay pi Henry tang yau Caleb ukron Jephthah bat yau Joshua ukron jangunon para samla ba iya janga u Caleb minta uyo I dali ki jong ki kamat uyo I ya ka jing bitar ka jong blay the wrath of God uyoi basisya dan gajing yabriyo kini ustad Bible ki ong ba ki thu ba lada sau posnem ki ya hang ta hari klau ki jiu gajing lap jong ki lama gajing wat kalong kumba si pau lap ngut ai ki jiu ki yap hakita ki sau posnem si pau lap ngut ki yap haki sau posnem hari klau Bat ki ong balada si Paulak ngut ki yap ki jiu hakita ki sau posnem kabamot man kasni om duna yakah nyau pongut ka jing yabriyo man kasni u Caleb uyo I ka jing bitar jang ublay man kasni u Caleb uyo I ka jing yambriyo hari klau man kasni u Caleb u haptek briyo hari klau man kasni uyo I ka jing yabriyo hari klau minimum nyau pongut sisni ki yap arpos nam batchaneng ublay sempat yaki jingyaw nilaya ya kaklam COVID-19 ars nam guna niyape yang kinyo sa kapwa bakrit mo COVID nakaliang kayeng kasem jungi ngiladon gibayet gibatwan gibangilado no hakaklam COVID ngangay dan apling jongpi kibalama lagi jong gijing akapor COVID habang apay iki news limba ki television sikiway bat ki jela kiway bat kiri ijaw ki umat tang gajing yabriyo umlang ban yarap don gibriyo gibahaban ap ars nilai sngi tang ban yo thang ye kamet gibayet baton jongki don gibriyo gibahaban ap ars nilai sngi tang ban yo jakatep gibayet baton jongki don gibriyo gibasulik bret no ye kamet gibayet baton jongki sikawa gangka nilayan ye kabukum kata kapor madu Caleb ru uyat ye kabukum kata kapor hakawa snow thu shu ka ay kani ka bangayay lang ba snow to syo ka ay kataka jing tumu jang ublay siya yambriyo jinge halor jinge Henry Caleb utip tang gini kaway bau siya niya haka purpose ka jang ublay uni ublay wakot yana uni ublay uwa ito yaga jingim ka jang ngajukan maus ngaw iya yung Thomas Jones ubawan yo kejat hari India haga jela jungi kari khasi ba iye ubawan ra igin sha juga gospel lembat kalok jung ka Ann Jones banga jupra khat yo Thomas Jones uba ublay uang yo Thomas Jones I have a purpose for you nga don ga jing tu ga jingim jome Thomas Jones ni non reveals literally khasi ra iga gospel upoy hakal kata daga jahat marhaba ukir hakal kata tang kendiat sini yap ikon menengkong jonguk Thomas Jones om dan bahayeng bahasem bantek di gamet ukon Thomas Jones om dan mano banyayam batu Thomas Jones bat kalok jonguk Ann Jones ki pendep ladi ka funeral service ki le ladi na dong sedang balay na marbikisyan ya haka purpose ka jong ublay ngaruti pastor nga sanya iga jing tumu jong ublay tang baka jing yalan ti jang akalong kabakatang kabadyaw, kabadum Thomas Jones uy kendu jing halor jing jing tenjo halor jing tenjo jing pang halor jing pang jing yap halor jing yap uha pet nari kasi ban li yap ru sedukal kata namar bau shania haka purpose ka jangublay
jing temu ayu pastor kata kabajing kata-kata bansa niya kabajing temu jong ublay hendengan niya ipi mamintang itip yo Thomas Jones, the father of Kasi alphabet ukpa jong ki dakto Kasi balay namar ba utip ba uni ublay ba siya yang nikakam nga on peleranya nga kasarkar may galaya jongi haka arpu artere June man kasnam kapin bana nado kasnam arjar khatra bahkan day state holiday baru ko ka state iyo city haslong may galaya jongi balay banken mal yung kasni bau Thomas Jones uwan yung kejat hasora ban pendep yung ka purpose ka jong ublay yung ka jing tumu ka jong ublay nila tresitom nila ailot baro baka nong ipi ka nong jingi ka nong long ka balik no ublay udon ka jing tumu keren ni pastor menin hagi jing selok langayang ay ka tem ka serngiw jong ka jing yap kataru ka day ka purpose ka jong ublay udon ka jing tumu yung ka jingin ka jonga baka jong iway pa iway ublay utip hanglong idang kumlong ilong direct ye ka jingim ka jongi bangin poy siya katong wing nong tawong he is an on-time God yes he is ublay jongi unang ublay ubabyang po Mary bal Martha gilayam balayap Lazarus Jisu ang dawan ki angko Jisu lasaw sila utong las mapot kamet jong Lazarus nila tep yo Jisu yam balay uyo iya ka jingbam ngit hakim ngit uyo iya ka jing artatian jong ka Mary baka Martha mauniw Jisu de unang panim jong ki uban saong pantulan niyo to maukan ko ang ikarteng Lazarus kabaji jong ilaslam labon balay labon snam nga api ka jong tumu jong ublay renganong ipi para samla ublay udang biang kapuan kung Israel kiyong Moses memutanyap ingihang ni kayo ito'y paro lawan na din kani kaduryaw basaw hakapak dyan isanongin pe ublay ukar arliang kaduryaw basaw na maruda ni kapapas si kajingim na makata ublay uda ni kajing tumu balang ikwa banang ginang job kamar ublay ukat ingi banlang gumukalak ubasya niya hagajing tumu jong ublay Jeremiah arpunda iway kadway ka om guni ublay om guni nabangat tip ikajingwot ki mga perkat sa pangjong pi ublay ang aladap tip kiba kumno ki jingnot ka jingsuk ken te om ka jing sniyo panay ka jing kermen hakapor bakod ka jing im jong pi ublay ang aladap tip iya ka bangan le iya pi siya niya hagajing tumu jong ublay kamalay ba't kabakhat do ukalat ulong job om tang bau shania ya ka jington jong ublay om tang bau shania ya ka jington jong ublay hari ka bakham sungutunat kalong ukalat ubrio ubashania hakabor jong ublay Caleb trusted in the power of God Joshua khatsaw sipaw khatway mintate hakmi utray lari penin nga kumbaulaong kinesaw pusan snem nado ba utray ula kren nya gani kaktin ha Moses ken minta ki Israel gilayad nagrikraw minta te hakni ngalalong prapusan snem hakani kasni Caleb baru Joshua hakapor ba kimi nag Egypt kidang dan saw pusan snem dang i bahajing lang samla ni sini saw pusan snem do malong kapa Caleb baru Joshua ki dan saw pusan snem kimi na Egypt so excited bantip ya ka purpose ka jong ublay bantip ya ka presence ka jong ublay angin sa poy syari kanan ngin ya let ban poy syari kanan Henry pitip ban poy syari kanan 45 plus 40 kalong 85 saw pusan snem plus sa saw pusnem hari klaw Caleb upoy syari kanan andaw latemen rap usan snem mano ba poy bad usya kategori kanan ke coming generation kibadang samla kibadang klan ki teenagers ki youth ki poy badu kalat banyo i ka jingkular jong ublay after 40 years hadin saw posnem urlong gajing temu jong ublay bila banap saw posnem madang blay menta medang dan jing temu ngalap arsnem ngalap laisnem sansnem
Ukalap up sau postman. Ublay jubab ya ka purpose jang But anda ula poy sa tayo ula temen. Uang kalap kani kanan gajang me. Kita iki kunu anak kijayan kila ready banyak kun ban me. Ukalap uang kuno. Utray udon ringkat ibat ngangan be yaki kung ba utray ulaang. La temen de prabusan senem. Uang samla get ready. Utray udan bat ngala temen menta prabusan senem kerta. Henrengan lek banyak kun yaki. Kidei ki jayan na kidei ki ay ngamtek ngan yakun yaki ukrem yakun ba udan samla ban yakun badu ukrem yakun ba udan tiar thma ban yakun badu henry ukalep u yakun yaki kunu anak ki basa Hebron ban Deber da ka bor ka jong ublay. Caleb trusted in the power of God. Uyakun yaki la prapusan snem kartaw la temen de kabor ka jong ublay. Para samla kampat dear, it's never too late ban ublay. La kan ni dom jing mut syuk igi jingim lakut. Dengan om yaki it's never too late. Uni ublay ubatip iga basdang, utip iga pedeng, man utip iga bakut, man utip iga bansawan. Ni don yung ta ublay ka bangi ban ay ka jingaro. Mundan ka manu banyak hulu payengi bansawai ke percaya nang ta bansa longgom ta baro la dan na Bible ka Bible ka krendet ka feature ka jangiru ya ka ay ka bansa jeru ni siyo i pat lesing na banong ka ka film ka bangila tip ro ka ay ka bakut kan longgom no na mga tao niu de ublay bakhat yang abayengi bangin long kumukale o basyane ha ka bor ka jang ublay an pangkot de gicing to kana apostol Paul barang nitip mo apostol Paul Sol mensyau sol ke Tarsus ubrio ubaklan ubrio ubadanbor ha Jerusalem University ka history ka ito ingi ba usol ke Tarsus udah way na ki debaters kinang yatay niya gibatibit ba but habaw ning temen ba San Stefan ulas dang kiw kerdan temen San Stefan ujok bet ya gijing yatay niya nakabor jang ublay long bau sol jaga Tarsus ulay subik bandeng tenau ulay nubrio balay ulalong famous ulalong popular kanang bagi brio ken kenau yung sol ubak hamtof hagan jaga puli ke jongki perkat eka power jong sol ke Tarsus unong ye ka himarom ay sipay ka himarom ka ay sipay unong ye ki ka himarom ay sulay ay wailam ay sum ngani penyap Kristan ki ay dan nang ni banur banong kumong sol ya ka sarkar Bangladesh ay sipay yang ngalilet ma syaset bendi ring sol kata ka bor udon money power man power udan lut baro agajingim intellectual udan lut baro Henry uon yagi para bagay ha Philippi hadin daw ya siyam madu Jesu ha kalenti siya Damascus uyat ho igi para bangit Philippi ngala bangle yaki ay baro hauta ubap pensyat bor yang baro adu kaspa percaya ke PhD ke bangalagan na ka percaya kilong le na ay minta nga yalap nga sa set bendi nga sa pensitom nga sa tinjo bon sin Henry nga le lo di kani baro omday banga stat omday banga danbor dauta ubap pensyat bor yang Uniu de blay jongi ka SB Press bitri samlang ngilit pai na niski yang kisan akhat yang abat yang i ong blay yu Joshua benengkong kandai tolong ubaklan badu beslur bha wati yang lendi wat kiyu namar utrai blay jongi udan ringkat bat me kat syaba memelen beliau beting ek mdan jaka ha Bible kibriu kiba syapting kem nan jaka ha Bible kini kibriu beslur bansania haga jingdan jong ublay bansania haga jingtmu jong ublay bat bansania haga bor jong ublay hangtangin siya to yaki paras nong gibaye jongi bangi yoma diga jingjob haga jingim nong ruayu om pertay jingkala kadap betin yang akat banget ang yan sania hamingan om ja lende bakla lagi buon kilan man kasni man kapor ay ngan snow nami kabor para samla ba iya jang ka SB Presbytery ang dayta nga kanika festival
kabang nilo snow ya kabor jang ublay man kasni man kapor ainin snow no kabor nga snow kamen hindi pastor na lecture man naman step ako ikayang snow bernod balasan masih cilok ruin pa dio receive do man ta mini jiyo ang halo mo mala habra ik mobile tembasan pio snow na yami nga kata kajingi halo lang babat naga wireless hindi mana nga siyang nga perkaan nga ay no ila beli pematakas mentalais ngi army nga im kan mobile ngan internet tip ya siat chanu ya yak no tension anis no relax makatakan life siya sandor tang bagi samla jo ka SB presbytery siya selfish posien ba di ba Hercules siya selfish posien no siya sandor ang ni yepet tamangim dan baya i kata kajigle jongi kadi ay bangi snow comment bangin experience ya ka jingdon jong ublay bangi bangin experience ya ka jing tumu jong ublay banga don hang ni bu kadi ka program jong ublay la jit yang ana jing seng samla kadi ka jing tumu jong ublay ba banga nai pai nang ni da ka bor ka jong ublay nai ko khuyengi na ka bata ka buram jong o amen ini duai